Na mwiroreri wa Kameme TV ni twacokereria na otogwo tugukwiritheirie ni ati muthenya wa umuthi ni tuko tukigia na ndereti niguo tuhote gukorwo tukigeria kumurika mamwe ma maundu maria mekwiyumiria thiini wa mihang'o eno ya ruhonge rwa borithi kugeria kunyitithania ruhonge rwa borithi cia AP udumwe na borithi cia Kenya Police niguo gugitigirira ugitiri ni wagacira na thiini wa studio tuko tukinyitana na mutaaramu wa maundu megi ugitiri Mwenda Bijiwe. Karibu sana kwa Kameme TV. Asante ni wega muno. Na tugacokia ngatho ni undu wa gwitikira guka na hihi tukiambiriria kwi mundu ureyuria kai atia gukoragwo gugithie tondu mundu kuri mundu we borithi ni borithi na matiwe mirutire ya wira hihi ni atia gukoragwo gugithie uhoro wa kunyitithania honge ici cieri ungikinyanira na njira nguhi hiyo kori gukuhana atia how bere gwakoretwo na administration police ira yarutaga wira na provincial administration makoragwo mari under command ya PC PC akinegera DC age na DO na chief na system hiyo noyo koragwo ona omuthi area administration police ona niritore yao ni administration makoragwo marutaga wira wa administration gutethereria thirikari kuika wira wa thirikari guteithia chivu na DO na ciangi kuruta wira wa thirikari riu police ino egi makora metagwa blue boys the boys in blue wira wao ni law and order riu rira gwokire the new police reforms kugituika tutige corona two police forces eke tukoro na police force imwe icio ya National Police Service niyo rietore ria cijirie reuma Kenya Police Force ikituika National Police Service na National Police Service igikoro ni administration na blue boys magikwamwe lakini functionary role isho ore makoragwo makiruta wira mbere noguo marutaga wira ona umuthi administration makoragwo na chivo makoragwo na DO na DC wathie county ta kuria jumete Meru county ugakorwo kuri na county commander wa blue boys na kuri na county commander wa administration riu nio irakinyire andu a muthikari kiuga I think murigo ucio ni watuika munene tutirathie wega reke tugerie reke tumaji ona uniform ituike imwe commander atuike omwe wira utuike omwe ndio ura kugathie lakini ona maybe issue ne kuruta maybe it's try and error tujaribu tuone kama itaweza no akoro wagweta wega wa borithi cia AP ona nginyagia riu ciukaine cikoragwo ikiruta wira na chief assistant county commissioner deputy county commissioner metagwo askari kanga riu ri ni kuga riu chief ni atunyo mahinya mako na thigari cia kwira ne tuthie ikuna tukarore kina riu nio ndiroiga ni tukorora tone ura gugathie na I'm sure thirikari irina expert maramiteithia ni atire mundu urajuria thie uturorere utwire kana tu advice ura guguthie but I'm sure government irina expert yangi aria maramateithia gwika wira ucio lakini principally ni ati administration police yaruto kiri chief yaruto kiri DO riu DO akaruta wira wake atia riria gwakorwo na bara kuria guita johi chifu akathia atia na ona chifu ucio ndari na bunduki ndari na ile cia gwikira moko mashegera I mean pingu so chief atafanya kazi yake na uragadi so reke tole ndo guguthie lakini I really hope thirikari direka a mistake. Tutanathie kiuria kiu kingiri mwiroreri yure yuria nionaga borithi cia AP nionaga Kenya borithi na nionaga GSU matigwo kana makoragwo GSU makoragwo mari ma Kenya Police National Police Service ona kuria bere in the past crown ira GSU mekagira na ira blue boys mekagira yothe itagwo utumishi kwa wote so na wana ekirite GSU ando inge moigaga niguza serikali upigwe fanya fujo uone anasema niguza serikali upigwe ama fanya fujo upigwe so ona wakoro niguza serikali kana nifanya fujo crown nio himwe ni utumishi kwa wote
lakini ya administration ni yakoragwo iri different hau mbere yetagwa I think something na haki uhuru na haki or something lakini riria matwikire mothe matwika National Police Service magikira the same badge na reu GSU na administration police na police kote any difference in this era uniform no igikorwo area a bit different no wira ni umwe lakini wira ni umwe kuringana nawe hari uraikara ta mutaaramu wa maundu megi ugitiri uhoro no uhoteke wa kumaji no uhoteke tondu ri ni uramenya thirikari nayo ikaga uria urenda ni ta gwaku mucii ngoka ukanjira riu ha gwakwa ndirenda room icio na ire ngi dute this wall yothe twike hall imwe ndigikwira waruta wall ino na icio ngi nyomba ni kuhoteka the issue ni yahoteka ri mundu tashifu county commissioner assistant county commissioner wira wa ugatwika affected atia ni magukorwo na command and control ya police service ire ngi ni makuhurira county commander kana mahurire metagwo ucio division police officer ni makumuhurira kana ni makuhurira OCS makimwire he vorisi he thikari tuthie mucitaga viraru viraru thie ha ari andu baranywa mugaca na indo ingi so questions of kokoro ni makuhota kana wira wa chief kana administration uro gatwika affected of course in the future ni gukuka in the future ni joina ni jigitwe thirikari ini hali plan ya kukorwo na kindu gitagwo metropolitan police askari mafuri marura ya makoragwo askari aya makajo aya metagwo kajo in the future hali plan irio in the system ya kumaethia police force lakini irako iri under the command ya governor otakuria mafuri uria guthiaga but this is neither here nor there because bado thiini wa katiba itu tutiretikiriria governor akorwe na influence kana akorwe na decision ya security diratwika devolved kuria guthie mashinani ta health kana agriculture kana kindu kingi kou maundu acio most of them uria moigaga na kithungu ni futuristic ni maundu magoka muthenya umwe but as of now kusema kweli gukoronie majority ri digimera reka administration police ikorwo ho na police ikare ho reke tuthie uguo lakini moiga ni makwenda kumimaji reke mamaji ni tukwandika mavuku in future what happened about it aya tulio hauri borithi cia AP na cia GSU itikuaga borithi cia Kenya borithi norito magago na murutire wao wa training yao matitire na gwondo umwe ha ni moka ni mahikithani ukuona tare mathina mariku mekorwo makiyumiria thiini wa kurutania wira hamwe kugakorwo na mathina muno tondu ri ona te acio peke yao ona karora uria jeshi KDF marilitaga na acio angi mothe makoragwo na differences nyingi muno ni ndakoragwo KDF so ni joy twacemanagia na tukona ni twana ati gutire training aya barathie ona gugoka bara andu makirwa muno tondu makoiga ni KDF na acio angi matiraiga no wega lakini ri uhoro cio wa training yao ukarora mothe ta Kenya Police niyo ikoragwo na kitengo kia DCI ni makoragwo very highly trained kiri maundu ma investigations extremely trained ona muthenya mundu igagwo makiiga CID ya Kenya yakoragwo class kimwe na FBI na acio angi lakini training ya andu ta GSU ikoragwo ira itagwo paramilitary training ni police one side ni ya police but the other side ni ya military makoragwo hau nikioronere ta mundu ure wakwire uretagwo Bijewa tauni mutheo ucio niwe wateithirie Moi 1982 during the military coup akoragwo ari commandant wa GSU muthenya ucio na GSU niwo maherwo uhoro wa guthie ku guard mucio wa Moi na kumenyerera Moi gitari uria military coup so GSU makoragwo hau in fact kutukoragwo na difference nene between military na GSU GSU ni weapons matekoragwo nacio ta iria cikoragwo jeshi lakini training yao iri almost to the standard ya military and then police
police training yao nita ya adoma prison. Askari ucio ndaturinago kuwa very ruthless with a civilian todo ni ku keep law and order. Na ikaraga na ya hiko ciothe. Ida ciothe, so training yake koragwo hau average. Tutirenda go produce a military man in a policeman. Na nikio urona some countries like America maroiga the militarization of police. Nikiturae police weapons cia biraru maraigwa ta military cia biraru. Nikiturae police gari ta cia military maraigwa ta on a reaction yao kiri crowd control wamera andu ni mara riot moka ku deal na riot makakorwo na force nyingi muno the force ira marutanirwo thukuru ati haya ni demonstrators haya marigagwo na tear gas magathie mucie, you know. So training issue and then administration police ona muthenya ucio ni njigagwo muno andu makioiga administration police ari a form of training makoragwo nayo ta ya gutumira bunduki moigaga mundu wa administration police ni agukorwo ku discharge bullet yake na ihenya muno kuri uri ungi kuri acio angi mothe ni makweterera wa IP ni wa police ni agweterera wa GSU ni agweterera ucio gwa mu provoke ucio akamiruta rimwe. So dio training issue igakora ate, lakini I'm sure ni magukinya at a point where on a curriculum issue ya training ni gutweka harmonized. But changes issue igoka like kare maandikirwo recently makoretwo 18 years. By the time they retire magakorwo 50 something or 60. So changes igoka after aya maraandikirwo ihenya makainuka riria makainuka mari 60 years na tariu mari 20 something. So toige like 40 years nirio changes icio turenda gwikira ika implement tondo acio theri mundu okite akigagwo nie ndiri wa GSU nie ndi wa administration nie ndi wa police nginya goka angi maturinirwo matare na exactly ari angi makoka mothe makorwo na one standard acio nio in future magakorwo na change, but that's in 40 years to come. Ngatho muno ni undu wa mahinda maku ndamenyirie mahinda maitu ni mathira na kira tugwika no gweterera tuone kwambiriria horo wa kuhikithania borithi honge ici cieri tukione maciaro magakorwo mahana atia mwihoko ni ati we ni ugitiri ni ukagira na mwireri wa Kameme TV hau ni tugukorwo tugitirihira ndereti itu muthenya wa umuthi tumana mutaaramu wa maundu megie ugitiri mwenda bijiwe agitutariria maigi megie maria maratanywo kuhanika no hotekekanu kana uremi wa uria ungiyumiria rira gucokie mwena uria ugikuri no ngari wa Kamau niguo tuthie na mbere na maria matigarite thiini wa kiondo gitu kia Mutamburuko wa Mohoro.